35,000 dia mame. Se me fa nkoya ade na me disika na dwane. Ogyam ma me fa ntwe. Ogyam o ma me twe. Anyantanku, bobonku, kunenku, asase ensu a wono mpo enku. Kwase jimi wanu nsuo ni wofu ni wanim mbanyase fufu anyinya. Aboa o Gyasi ne ka asem no ye investigation na ka stop no ka nyansam kire no o se allegedly ma me twe. Allegedly ma me twem Alezato. Abushafo medini Dr. Gyasi ene video be manipulation because we are saying ye wo nyansafo ene ye wo bakwasea ene ye wo na montintin na Agyapa TV workers ni nyina na omsi wo nyina enkwaseafo Agyapa TV omu nyina enkwaseafo because akama se me momudin me ka amasem ma momudin mabetena se abedi matem na me benya nsembe se ma obi ye hwe bia o mse we mi nifo me na meto na asem ha me na my video say Dr. Isaac Osu Bempa enipa bi a o blogger o social media o di na temi ma hu se no me akasa nkofo no me mo obi adin ya me nkoti ya na no pay me wa na me nya call me ko hwe Agyapa me ko he a Alezato Ogyam boama na ohima bibi omu timatam diseme no me aka me na me ansa na me kasa no me pese me record o video ni kakra e pese ye kone ko video ni ba na me nya daje na me kire omo se me ma no ya chen omo na me 2022 me ya ma se me nka obi ya bete o maka me ya me no mbeji ye kone ko video ni bra me no kra ade nada na me no po Ogyam na say it is alleged Gyasi owura KTC and kokoro tu mami agrada ba me what is wrong with you I think we are talking about so no we don't know the you but we should be going to me I don't know what can do can be we can do but we should be here for me da what is it I can't what papa no fear dia we fear dia da I can't just come as a catcher I'm not going to cause me it 250 million what about photo biblia akwa ni skin tamni apa ma na gada mu ni bio agada na we it is about transit and the gada ta ba ka mu usu gamba me one papa wala so leka wala collect ba ko kra kenjesi wala collect ba ko kra o da gada e da le zakare na heno se massacre to se man prasu e na se wo yeni eni pedi ni se wo bi bia no ani na wo betwa na no se ba no ni je se ba ya zada ba se na no se fofo ko bia no kenjesi na na dem free wo bu so ni pe ni wo no grafie wala gada ni a twa wo free en kan ya de no show sa o sa famu se wia no asa ka se wo ni go su dem pattern o si che ya de dima pa predatem and na ka se free na me we shame mami tie lady dime who can be here for one a friend today and enemy tomorrow I don't know too far than five very careful me who buy a friend ayuna na and then the electricity watching and a shibo obia na on the misbel down for now more electricity watching ball bed no and then the ayuna on electricity watching and now electricity watching come be your friend omo party ni nyina na otimbi papa mami tio me da say Alezato o say aye ni pe bi pese omugu obi eni masiti fe aye abright a obetena TV so kase o kase wo be kase tia aye prophet Owusu Bempa bia no me ebe kan oni wasefo wono me anwa gene dada no me ani da so dada because nipa bi a wa ma nsuo ka ba kwa no da na wantimi enyi na ye na ngoni di ngoni bia no okra sai nipa no eno me da so na so si bibia na nipa oni na tena infie bebre na sai nipa no wo si oye bonsam onye na nipa woni ni ntina da a wuhu ne nante wuhu na akwan wetimi etsa na ane ne nam no ho e ko kanfo obi na wo otrofo be ne sen wo on say Ghana ha so obi ni obi nam
na se oni nimpa ni nya problem pe na kwatanishe nimpa ni image se de be ya onu benya nyunyam se de be ya onu benya hype ena se nimpa bi a wa be wo da bia so o ka asema enipa gidi mo enti sa asem no eye bone se eye papa enam se menu Ogyam ananche denti nipa bebre nim se Ogyam de obenda ya na da ya be Ogyam enti se Ogyam o ka se da ya ni ahya woni dia e de na ye no kre meanwhile so na bia Ogyam e ka ayede age hype anasa o ka e dia pedin anasa o ka dia pe followers eno ti ye just say se ni obinya problem a na fena ye be ka nsem bia ho hia ye be ka nsem bia wo so watena se e di papa ya semda eni to di wonsa ba ko e ti no bi so no kai se enan ni na e do so eno ti ye just say twitwa nan tire no ye wo ni sunsu mani na misimi ni sunsu mani na mom abraba ni mpa ebo eni ni mpa na ma o turo eno na ye haso aka se oh se ni mpa we die na mo tu a o tu eni ni ye die osa Christ enti oye Kristo ni enyo na abeka chemi se Ogyam ye Kristo ni enyo na abeka chemi se Ogyam ye prophet na mo Ogyam njuma o ye no ena bebe hu Ogyam adeban eni ti wo be kire ye omo mo sunsun mani no omo be kasa yo na ezi se da wada no mo sofo okruma ana wo ye prophet ye njai na ni na yin mbom no twa bra ni so a ni ono kasa twa no ba be twa ne de enyo na be kire de ye nya organ ha eni de ye nya organ ha ye na ye nim so wusu be pa o ye prophet and obi entimi nje sai title ni free ni sem enti yo na ba da kasa Ghana for say o wusu be pa ye prophet ye ni wati ni din dada enti yo na wo be na ji din wo man mu enti se Gyasi Africa ka no se ntwa from na aka ato akeka ka bra we de amfa enti pa be fu fafa Obapa atuja ewiase ehu unu obi adamfo unu obi eka usumasem unu obi ne koneba adechi anu abaye wotamfo kejesi na abetuja sa no na so abranche Ogyam so atuni japa ene anapai se Gyasi mu na woye no na mami agrada ma 350 million se fato ye dwuma kejesi o tamskaniti wo se we mami agrada du bebe no ni made on the Tigrano, it is alleged in Kao person Kao to send so. Hey, in some deal with Ogyam, what to jam? Once we hear video, no one shall wow to one shall woeful. We hear video, no one shall woeful. Dear me, means Robia, we are seeing let me boadia pa. Means Robia, video am here, my mobile D. Video am here, my mobile D. Dear Tina, my TV station. Anka muntufo na mumfa asundwe mra no monko ka obi akowura ntokom mo be kam yakọ akowura asem what you say mama obi adin die nka mo de nana gada di bam mama obi adin o die nti na mo be kam akoto ntokom me ya adwuma o tender TV me ya adwuma ye twia meka tie me ya adwuma o tender TV ye twia meka adwuma me ya hu ne ye twia meka se unim na se oye journalist na wa onye investigation empe fasa me be kire mu me ye twia meka aduma me ye ni twia meka utie na wo Ogyam watna TV no so akase me na agrada page 350 million 35,000 dia mame se me fa nko ya ade na me diska na dwane Ogyam ma me fa ntwe Ogyam o ma me twe what no say na agrada page 350 million dia mame Ogyam tie me entokwa waka nyina omo dia cho bete me no njoda Ogyam so wa me kire bia na agrada diska no mame a Antoa nyama nku ananta nku bobo nku kunenku asase ensu a wono mpo enku se wantimi ankire amfa prove ama se ofa ka kwama me sama oka e makotare se udwale nsu a me sama wo ema nsuo se wudi mako a me sama wo mansuo mako no because ade a wonim na woto woka no Ogyam onso wabra boy basa ukogina ensuom ko bodua no onso ada no me ka eda so me no me dam so Ogyam me ye prema ni o me twa sini me ye prema ni ana atare ana hyeme no eye lakos eye 3 buttons kurasini wonim fa ne twam kurasini aboa bidua bum ne te wonim atare a wo se atare na etan eye lakos 3 buttons wo ye kurasini papa Ogyam wo ma me fa ne twe
ma me che Ogyam sa woni ma tie me a fighter o me respect ya dia pa but me so hwe na wagina wasa me ko wura puna na grada ni house girl busa ko busa na grada say me fie number how many times the fie so one frame ya me ma order me bu no rough tie me kwati we me bu no Ogyam me kwati we me bu no kurase ni dua bi umra te say dua bi ho abra aboa wonu mu ntasuo ma wonu ntasuo nyenyan wodidi obi na odi na tem Ogyam wo ma me mfa ne twe Ogyam wo ma me twam afa host Alezato kwasia jimi wanu nsuo ni wofu ni wanim mbanya se fufu anyinya aboa host o Gyasi ne ka asem no ye Gyasi na ka stop ne ka nyansam tire no o se allegedly wo so allegedly ma me twe allegedly ma me twam Alezato kwasia me ye adwuma me twia me ka na me mahunu kura fat na me ka me mo obi adin wabo video na kanyansa se me wom me medidi matem se me mabra wa so Ogyam me meteme wase o me nti obi afi o me busa me met akra me teme ha me dan ne me workers neti tie se woni ma busa me ha me dan ne me workers neti obi ama me fie ntina mu me rent my apartment ene me workers neti na se woni fat na se woni no kura me metan TV no so e me bo envutu ngonfo ani afi oba na hoto na ye fro wo hema no wano ko se mitrum o se hoto se anwonsena enam dem o trase na wase adda se anwane e wakonwa ne so oba afun ati se wunim se me oba afun ati se wunim na hoto na udidi matem kwase aba na ka ukunu binimi anaka wompe na ka unwe be binimi anaka wompe stupid girl like you onye nya se kolego no kwasia on bon se kosia akwara so na wanshan aboa ba te se wo wonum kankan se sabi ajanan what the TV no ka asem no ni fata don't say it what you say what the TV no so ni fata men ka bi why wonim anya se tiafia aboafa obi yam aboa ba kwasia oba afro like you onye nyan se side apro na otu oda usu di matem na okay kan emwa se di matem aboa be kura no aboa be tie na otu oda udidi matem tie me ya fighter Alezato woman mi twem Bosha FM musiwo Agyapa TV musiwo nini twasiri me did see you na tem because no come here we see you na come me di na tem asa na aba fete mu nyina mo ye moa program ade ma to se mo kan yesesem no mo to na mo di si nipa asema me kan asem wona na me na me kan me stand se opa push it na be gina na u bomfu to go amanfo ani Ogyam me see se ba bia na nagara de 350 million na mami 35,000 man so wa me kan me Antoa ma enku anyanta enku Apepe enku birekuna enku me krombo so mfejale enku me sama wo mako tale me sama wo nsu a wonu udwale nsu na akra da nwensi wutrim because what chantro what kind of foolish love is that asebia na mutiso na mukaka you don't have proof no other TV so na okana amanfo so fre no mu di matam waka emo asembia no Alezato tie what on my program I'm a white host edi matam first one second one mankasa bako boys di matam second one boys di matam tie so o be so ode me mu ye fema o ya aboa so pe so ode me mu ye fema o ya aboa wanim setia fi ade ade dantwi atiam aboa bi ba te se wo host kwasia jimifo aboa dua bi umra te se wo ave wo oba na woto no ohima na wo hye atale gold no utwam nyenyan aboa kwasia kote wura otwama na apono hu ana otwa valo sanya otwa na kote wura na apono hu oba fun like you kwasia una mana wan salute wachi no hu Ogyam tie let today be your last warning
say media o attack me wa kan to kwa bebrebe because me a dirty fighter me a dirty fighter Ogyam me say wo ma me mfa ne twam wo ye dua bi hu mire kwase no me account wo wura sinum no me kuranti wo say want me ahete wo obi afa wo nya adwuma kurase ni no me account curse ba bia do bia na apamo ba bia do bia na apamo say Agyapa no so no me account so for TV station no me account TV station no so for TV station no me account no na wa betena na o ke kan rubbish thing media o come here wakan to kwachen o Ogyam tie o come here wakan to kwachen asama o kan say me nana grada ama me 350 million se woni prover me se me sama o man to onyama me sama o babulukune me sama o ma Apepe me do ma patanye me do ma atiamframa me do ma tano me de wo ma mi krombo so mfa jale me do ma kanjo se skano unyino no de ma me ana asa na naga ranka nso o diskama me ana wo di adanse kunu mu a sansuo ni nyina enku sansuo na enku a me nsuo no me no mo so me yesu a me de obusuafo nyina na daase me do wo ma wo obusuafo na daase se wona ntika kwa maka mo me sama ma kotale me sama wo ma nsuo ato nsuo adidwale me sama wo ma Ogyam kwase ampanya te se wo why me timba mabaka mabo wudi ah ana beto be di matem abeka nkwase ma chepse me no me dance me Ogyam me prema ni o me hu life no hu life me ya stand ni ba pure ya wo ma be spark me ni be spark minim life me teach ka to akale se no me poor life se me hu tumago wo t-shirt se wi 3 cedis akali ata se wo ne bo kwase akurase ni stupid you are abuwa bi ate se wo nim hwe na okeka kasa me sha akale me hu tumago na no me aka me Ogyam me prema ni o me hu to me o me hu to me oba me fia me wo workers go me fia me no mo ye adwuma oba me fia 24/7 people dead there I feed them me TV nya obi na yimadi me anam jaaye me catch ne opa abusa nya obi na yimadi me anam jaaye me nam jaaye obi a yimadi me nam jaaye me resign say me mabiem obi a yimadi nse o perfecta hwehwe fact ne kan wasem enko transin ke kansem bia no kansem basa bia no kansem bia na wokọ what you say me say doctor aje ko su bempa me say blogger bia ni social media obetimi ne kin no baba form me say situ biem me say blogger bia ni ho obetimi ne kin no baba form what you say me mo obi adin say wo ka asem a oni factor don't say that what you say afa Agyapa TV any boss FM CEO me kasa kire so de mo bi so betena TV station ye be di atama na sa o me on be di matem una me attack wo so me di matem wo TV station so a una me attack wo na se ma ka fa honkra wo mpe enti sa akwa no yi na di because o be di matem me ba betena se be di watem se wo yenya medjuma fa nyansafo tena wo adwuma se wo yenya medjuma fa nyansafo eno mo ye batwen batena wo adwuma en fa kwasefo bi ti Ogyam e metena wo adwuma Ogyam onim nyansa ya dome no onim kasa bobo no da beta o TV station on deserve as guest kra Ogyam on deserve as guest in TV what you say mo pen ba pantra mo TV station na mo kan nyansa sem na mo ka asem adim empunto ebire nipa enya asem a ebe kan obi akoma enti papa me ene mama o first and last warning so me di matem me ba be di watem asa na abom so enti tiwo mo warning what you say ene Alezato wo stupid like you abuwa bi atisa wo titiwo na okaka nsam no mo kana o dije hu say allegedly uni mfa ni twem allegedly abuwa bi atisa wo ave wo ge no onye ma ase wan guess on yetu do sata ba kra de o kan yasem ti on kan na wa o she Ogyam ne Alezato mfimfin no wo hu nyenye se kolego no wo ti dem wanti wo mo bon o mo soso mo no ti hu ana wo tena se ana wase ada ho ada akonya no so se oye wotwe abuwa oba fun like you what you say ene me de mo sia bet musa be di matema repra be bad here bomb kura me twem mo respond kwasiafo. Thanks for watching, and please
Don't forget to subscribe and share for more news updates.